Nga ay kublay ti baro ti baya simbenta kanigarinsan. Nga day itimel masa la propon rios nem gartan. Masyong nga sa hawain dawa mta. Kating nga kalong tong royal da sabong basa syong hawain dawa. Nga ay kublay sibun yung ni ukun lang ba samla yung ni balapli ni kalat kalantina kabantaan. Banyak tayo tir halor sama la ka ba hakun sibun la ka ba hakun kendiat ngate nga karsyan nga bala ba ka kendiat ikun man nga ba ka sibun balay nga ongom ta na mga lamat sibun dijing hakajing niya dan sipangut sipara san gi kentay nang ta san gi shenlang o ime baro ikun sipangut ikahi sipan kada kita membat kun menlai nama umdan loktar sisnam tam iway ikun hadian imay jang ila talod iladuna snam mansim laway umdan pisan nama sibalatang ipa kajaru ban ni siya bantang manim kataru ukar akatakapo dang sipya sister pamlo sisuka sister malik school umyo ni sulit 3 yung kibriyo manwa late school kaya naman kata kadaw akasyan bala kadaka kungyat kikun banya kadaka sibun kikun ni sto siyang kurin dang ila hanwang ba yang idan kikun ringun nila man panlang pagstalod iti baro na mabang yatristom kani kajuk bamantatin oleh akhir hibak labang baro kita di hostel ni hanong kondong kilawat jeng stalod nama kila ya sungtu baka jeng stal talong ko bako datan wat ublay aka probab hatakat kilay ulaseng nang rim niya kapartay daka jeng stal sulit siya stil sa uang gumnoong la ka jeng stal banya kabuhar probab ka baka tao la katawan yun beriu ubastal bukan ria na kadas niya kajing stal kalong kabakal daw ukun ubastal bukan kemen niya pa kani kajuk mentali lain baro kilayawat jing stal nama kanday syuk kajuk mau kaday kajuk nar balay nama ba lahasol ni hanong kandong baro ti beriu kiabat larun kiabat mabay Ntip ubadok na boros pa dan mabay na makitip lot ti kubuaw nakaleng tangah kasi minute kaya makatakadaw ko ding start kalong kabakong san akan tuya pi kikun kiksiyaw kabriyo hinyaw tanin bakinam ya siyong kakana palan siyong kaan dalakam niya lang ba Islam la senrangan dalakam klain kitepeng namarkata kinyalong ham klain kabolmet kabalkan dapat dia kay mga kababalong kalong dong oo tila bandan sibun kikun kidan hanang kandong kidan sibun kabari kandaw kasi manrep manriyang manreben kata tila banbiangan banda kikun tila ban lang ibrio spa ndai ka spa kanan ne
wala man ba makakanyang magsawang. Dahil beliau bastante dan mana-mana bala bantu lifestang pajingyap. Kini kajuk mentang kalong ba beliau bastal wala balik sibun kikam. Bandri ang da kajing stad, menteri man kita da kajing stad, menteri kam lajong da kajing stad. Balik kino kikam da kajing stad. Kila banyo kam sarkar dalang iyo sarkar babakhoy bat kada stad. Ublay ai kaman kabalak luit haki beriau bara. Ciet pi ya kababane kabasniang kasyong api. Ngi basyong hasal te balong inyo phone sibun ingin la ban bu school te kikon yang ingin kalatu ingin kaladi drop ingin kaladi kiat ingin kalad bonjat kijing sniang ngi kemi bangin nom la ban be yaki namal bangi ha ban tri ban kita ban basa yaki maka kada Allah abah hindiat kikon ban ni abah sibun wat ban ai wai yang ru ki beriu hasal mudan kidan sibun kikon nem yo yang kidan hindiat te yo along ba ba kan ni rajuk mentang bangin kantam ni asal mantie pot sinang gendong gilang gomnom ni ni asal pengi mat sibun kijing lah. Wat kari Israel kari kabarit nirain Ibril ki bastal kila banyala tamana swing na duriyaw na kandaw na kajing stal kirep kiriyang na kajing stal kari along ba risiap nday kirep kiriyang na kajing stal kibiyang kibet kibaha kibiyang kijing song kijing tep wat ka kidi ki duriyaw bilong kibiriya ki bastal minta na dia nang ni lele te inang ya be syuk sa kaja yung stal ke kalong ako malong let's say ngapen susi ano ngapen bitali ano mga karen bakalayan ano shobhama yang ano mga laten men publish sibun tang ini gigantian setiap in sapli tawat in sa siyam. Thank you.